Il-pazjenti spiċċaw qishom qegħdin f'camping site, spiċċaw tilfu id-dinjità tagħhom. Kien dan is-sentiment komuni espress minn numru ta' persuni li tkellmu ma' Net News dwar il-mod kif qed jiġu trattati r-raba tagħhom waqt li jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei. Jidher li fis-sala MIU 6 fl-Isptar Mater Dei imsejħa l-Incidents Ward, il-pazjenti qed ikollhom jużaw mobile showers sabiex jinħaslu. Dan minħabba li din is-sala kellha tinbidel f'ward wara li fil-passat kienet tintuża bħala kantin. Konsegwenza ta' dan din il-ward mhix attrezzata b'affarijiet bażiċi li jkollhom bżonn il-pazjenti fosthom toilets. Meta l-pazjenti jkollhom bżonn jużaw it-toilet dawn qed ikollhom jimxu numru ta' metri sempliċement biex jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Xi ħaġa deskritta bħala inumana fejn il-pazjenti qed jispiċċaw jitilfu id-dinjità tagħhom. Jidher ukoll li f'din il-ward lanqas biss hemm purtieri diviżorji sabiex il-pazjenti jkollhom ftit privatezza. Il-qraba l-pazjenti rikoverati f'din is-sala u li tkellmu ma' dan l-istazzjon qed jitolbu sabiex ikunu trattati b'iktar dinjità u li jingħatalhom servizz kif inhu xieraq.